asa hok mahita di hudulata, hok mahita nang di parjongjong ta. Jadi suang-suangan ni maniamu amang pada nami perterias namalo paridahan na suksuk parlopan na tabu nang sohudok niyan nunga di botoho aladang piga dope nabuhi na songok ko. Amang pada nami na pinahidul di tatuan na malo marhata-hata jalan nama siap marpangiduan tua mata nomor tua di bata. Amang batara gududul partagaring parunung-unung parsarune paredede parugong panggora na subko rodi langit parugong uluan na tados rodi tano parugong dual na boy manubus dolok do parugong ihutan na marsaringar di rura taringo di hari mu amang padenami pasadahamu majo suara ni ugong sa bangunan na tapatu patetikyon asa jung takas jolo utang yok kami. Mulai ada mamang pada nami nungatung uli jala denggan hutangi hok kami adorang somar pangidua kami tomat nomor 2 di bata asa takas majolohamu husati kami songos sati madingi maut sati matugu diamu amang pargos sinami dinalaho mangido do mangalap tua sian amatan nomor 2 di bata takas ma upasat kami. Kami di luar nator, kami isudi. Mulai hati mari hasil tu bulun, saat kamu son tinggal penutunan ringgi sitiwa suara dohor, miak dohor beras pil dohor napura tidak. Dia mana karena dia mana dia mana dia mana karena ikut kamu hari. Ada guru tempat guru. Oh, tinggal sudah di orang asal guru asal. Mulai tema amang pada nami batara guru humudul batara guru oluan ditahi do disakap ni rohani pemuda Batak Bersatu nadong di desa Nawalu do disude luak portibion sehingga matong marhitehon bodang sebangunan natapatu pala ditikyon asa dapok nani lulua jupa na jinalahan gabi nani ula sidur do napinahan apalagi do sa potonggo jalo pio hami hamu ditikyon dinalaho pasahaton hamuleteon tuamata nomor 2 de bata asang giat nian ima di program ni pemerintah do disakapi rohani pemuda Batak Bersatu nalaho di sipardo di pamaritan nalaho pemajuhon wisata Danau Toba uban do amang padde nami asa hutonggo hami hamu apala ditikyon asa hamu manapatol hasut tuamata nomor 2 de bata asang giat ape di parsabuguan ni pemuda Batak Bersatu ape di parsabuguan tua dia barana apu matong debuhana gabe sisada roha tujulan nyari songoni mana boy terpasat tami apala ditikyon amang padanami partikia ku pasat tami mulai ma amang hasil tu bolon jadi pasat tami sor ringgit sitio suara asa sudima sude paparan doh akan anggota sian pemuda Batak Bersatu nadong di Pertibion ulima pada botan dapat ringgit sitio suara mengulu jalan sonna kurat tiar asa tiar sudah kedalana hipas di perjalanan nang tiar ma aka aulaun nang sidlawan duluan na isobra speed ala pirmatodina na medalanya ke penguluan angge boy satu sorma tua isodoh ada pinggang asa songon pamani halak Batak tonanyo putta si julu tubuh asa gabi ma pemuda Batak Bersatu persekala somahian pertalari soramito para mansubalun perninggalan si bola tali perhatian si bola timbang parpustaha dia tolonan jalan sahab pengelualu untuk putta mulai jari nabolon ima tangyang nami amang jadi sonari amang asai pasatami tangyang ta putta mulai jadi ima di Batak nomanopa hasiangan apa
homa satokin. Amin. Tona. Di batang muda. Gabi amang padyanami. Jadi di sita salu na situan na torok. Ala na makuning maugong sa bangunan pasahaton. Do mangido to matta de bata imangkot ng spitulili. Ho mahita di hudulata, ho mahita di parjongjong ta, dang pola totorata. So ngani malelek do bawa dita salu na. Pinasama tong parkutsinan. Maulihat mamang ngay pasata may betang yang taang giyak may jalo putta muli sa dinabolo amat tadi batasi to palangi do kasi nganon mulota di bagas sa sadio mardalam ma dinggan siat bonana sa tutuna nasa mo to hasutupol. Atong mauliate mamang pandinami nung nga di pasata mo be sa luhun na pangiduat to matta na martua di bata asasaw makanauli sat makanadinggan. Atong amang pandinami bay damang majotong pangalualuan to matta na martua di bata. Nung nga di bedamang be pangalualuat to amat na martua de bata asabi nangan ni sioping main na binukka ni tarabunga tu sanggar matutuak porik tulubang masa dua oras perdaladalan mangomon ng partiga-tiga simpur magunang makadadanak o busok pura-pura manupak matong amat na martua de bata makorasi manang kasala pasa damang yalu tu sahalan yak karaja naong pinili na mata de bata nagabi hatorusan tu portibion maradokpon nakajolma. Mula ate amang paddanami nung nga di ba damang be pangalualuat tu sa halaraja asa takas maluluhod damang tuwag kasituan na torok tar lumumi ma panggonggomen ni hutaw.
Mau lihat amang paddenami nung nga di basa damang may pangalualuas sa luhuna. Songon nero nina dua-dua siyajur mula-mulay na siyajur mula topa. Mula ni rumayijuk do mula ni rumagorga. Mula ni anak marbisuk dohot mula ni boru nagabe malomarwa. Asa takasma bay damang ima godang mula-mula. Oras mulai ate mamang paddenami nung nga di bedamang be godang mula-mula asa dapo at tong nairo nina tua-tua sirajay dayden na sirajay dapati napajujujungjung pinggas siyang manugot sa hatubotari nagirgir mananginangi jalan naboy pa sa hatot na tupunta mula jari asa takas ma marpanangi amat na martua de bata asa tung takas ma jolo husob bahami bedamang jokos godang subay tomat na martua de bata. Takas bedamang godang soba tua mata na bertua de bata. Nunga takas ni bedamang godang subay asing maruhani amat na martua de bata asalia matong panggabi at liat do parhorasan asa takas marliak gabe marliak horas ima pemuda bata bersatu na adong diliat portibion bedamang majolo godang liat-liati abang asarap mangaliat kahita pangiutot tusuk. Abang kedua Muliate mamang paddenami nung nga di bedamang bay godang liat-liati bedamang mahasahatan ni nauli hasatan na denggat dohot hasahatan ni Panginoon nami tuamata na martua de bata asa dapos sunga ni na tua-tua ura ni jabi-jabi main nagajang pinarateton manupa mamata na martua de bata di pemuda bata bersatu sitokama akan panahito bedamang mahasahatan laos patio damang ma tu sitio-tioi.